Penkendit saga Morocco ya ke pertai hadin jing rem ya ke Spain lengbak penalti shootout. Kadang dai hagasen ke menungkong ya ke Morocco banyo rung saka kuarter final ke FIFA World Cup. Kublai FIFA ki propojor ki baju sentenat ban ngap video ha ke channel. Haba pai chane ke jing le kai ke Morocco da ke jing le kai ba ki rang update bat rang up goal jongka. Kalala ban rem ya ke Spain namar pok ke kendai per minute bat ke live per minute jongka extra time. Dan bala tap goal lahaban rai yang jing lekai lengba ke final shutout hagan ni ke jing shot ke Morocco ke lapan rem ke Spain dalai lanok goal hagan ni ke jing shot penalti ki lain mut ke rang lekai bepau ke Spain ki arngut nak ke klub PSG bat away nak ke Barcelona barok lain mut ki klem tap dak jing la orang up goal ke Morocco ban pelai na ke jing shot tap Pablo Sarabia dari orang lekai pau PSG kumjo Carlos Soler dari orang lekai pau PSG. Haba pai show Sergio Busquets orang lekai pau ke Barcelona udairu balada cap ya ke FIFA World Cup house name Arjar Shipel. Hendrai haba pai bat show Achraf Hakimi orang lekai ke PSG ulatep bat job ya ke Morocco. Dagan ke jingjab ya ke Spain dari hagasen ke benungkong ya ke Morocco banyak rung saka kuarter final kan yakun bersya ya ke Portugal hak cipel ring mentau benai hak ke por prash teng. Hawa pai bat ke jingle kai dan ke Portugal bat ke selan ke Portugal ke rem keput ya ke selan hado reu lewe gol. Hagan ke jingkun o Cancelo Ramos ulu ya ban tap ya ke hat trick. Hakam nit ke bakan nyau sampawai ban drip nyau. Lapelong itu banyak tap like goal nak like league jing lekai bau mi mendan ha ke FIFA World Cup. Hawa pai pat supile hakatak balai dai snem uliya ban tap goal hagan ni jing kon kan dai ro goal ko ba ya upile wala dai orang update. Bot saka goal ko basau ko basan au Rafael Casario bala tap hak net ko basan kat ba goal ban riu la tap da Rafael Leo hak net ba kan dai plus Haba pai chani ke jingkun Cristiano Ronaldo ulaya ban mi medan hakimet ke ban nyau polai haden bakari jung kala tam lupa dasan levei gol ya ke selan. Henry Cristiano Ronaldo ulaya ban tap gol Henry leken bat ya ka badai ka offside. Lengba kan ke jingya rung ke Portugal saka kuarter final kan dai ha ke sen ke balai. Hak jingdon Cristiano Ronaldo kan dai hak sen ke bar ke Portugal ke poi ke kuarter final house name Arjar riu kelarung ke semifinal Henry kabat tangnya kerdan ke sao kan ba menta ke Portugal ke kemilti ban poi ke final dan ni ke jingjab ke Portugal kan ikun bersya ya ke Morocco hak sepeu trik menta benai Terperlu menta bat lasai kim dan show ki jingla kai la ailat epi ban tiap ha bat pinpej ya ke jingla kai kuarter final dan ke Croatia bat ke Brazil ke ban sedang adu kendai trik ha ke por Rasteng bot ke jingla kai dan ke Netherlands bat ke Argentina ha ke por kat Arsteng Menstem hadin nang ta ke sepeu trik ke jingla kai dan ke Morocco bat ke Portugal ha ke por Rasteng bot ke jingla kai dan ke Enan bat ke France Kijing lekai kimong bi internet ha nomor bon hidai kiri bak line board daya rum sak kuarter final. Na pedang kini dai atlet tim dai napo South America kata dai ke Brazil bat ke Argentina. Kat ba napo Afrika dai setang ke Morocco. Ki basa dai tang tim napo ri Euro. Di tang kini la dan napi ki badang thamai ban upload ban subscribe ya ke channel ngin saja kendok pada ke video kublai bona.